Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibie Ahmad Channel. Wow, sepertinya kita mencari mainan teman-teman. Ondel-ondel, mencari ondel-ondel, mainan, boneka. Wow, ada apa ya teman-teman yang kita temuin? Ada apa ya? Sulit sekali teman-teman ambilnya. Wow, ada ayam tuh teman-teman. Tuh, gede sekali teman-teman. Wow. Ayo wow. Ada topeng ondel-ondel teman-teman. Yang cowok teman-teman. Wow. Ini kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Ayo kita mencari lagi ada apa ya? Wow, ayamnya banyak sekali. Wow. Ada boneka Squid Game teman-teman. Wow, penjaganya mana ya teman-teman? Wow. Mari kita ambil. Kita taruh di sini teman-teman. Dekat topeng ondel-ondel teman-teman. Di sini teman-teman. Lalu kita mencari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, banyak sekali ayamnya teman-teman. Wow, ada Pop-It teman-teman. Wow, ada Pop-It dinosaurus, Pop-It penjaga Squid Game teman-teman. Wow, sama Pop-It SpongeBob yang jumbo teman-teman. Wow, yang jumbo teman-teman, gede sekali ya teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, ada ondel-ondel sama ondel-ondel pocong teman-teman. Wow. Oh, dia ada 3 teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow. Anaknya ada 2 teman-teman. Wow. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, ada Tayo teman-teman. Wow, bus Tayo teman-teman. Sepertinya ini namanya apa ya? Gani teman-teman, namanya Gani. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada apa ya teman-teman? Kita dekati teman-teman. Wow, itu ada Mickey Mouse teman-teman. Wow, ada Mickey Mouse teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa ya? Wow, di situ ada boneka boba teman-teman. Wow, boneka boba teman-teman. Wow. Kita taruh sini teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa ditonton dan di subscribe dan di like juga ya teman-teman. Sampai jumpa, dadah.